Take-Two tixtieq tirringrazzja lil Ultimate, Nokla, Customize Nation, OK Home, VCT, CMYK. Ħatiħu Tibża Mojra, ma nafx fej ġej, taċċettajta, x'intom imma ġej. Għax dik sorpriża, anke għax l-ewwel programm da. L-ewwel programm. L-ewwel programm. Bis-serjetà. Għażilna lilkom għall-ewwel programm. Issa. Ngħidu issa. Ara, Carlos jażel il-guest tiegħu. Għalajt, għażel li l-koħajdlek għal xiex, għażilti x'għandru ħanajlu għal xiex, ibda Carlos għali. Jina Mojra il-naħbib ħafna. Ma setajt, Mux fil-żmien fencing mela. u nafa, ovvijament nafa sew u naf kemm għandek spiritu u karattru inkredibbli u kemm titkellem. Imma xiex ħatajt. Imma kien hemm żmien kellek crash kbira. Fil-żmien fencing mhux ovvja. Aħna konna kollha qatta boys bil-lostra maski sejrin hekk u f'daqgħu nagħmlu hekk, konna naraw dil-bjonda dieħla waqaf kollox waqaf. Imma isma' kien hemm xi storja kont mortu taraw xi film xi darba. ħafna. Ejja, tibża x'inhi. Meta konna dik il-party tal-fencing u xrobna l-after. Sa ta' parsijiet tiftakar. Le, nipprova niftakar bis-ser x'għamilt, għamilt Xejn għamilna konna hekk ukoll. Mhux jiena wint biss ta' konna il-battaljun kollu. Isma' meta mortu taraw film kont pruvajt tabbija jidhirlu. U ma ngħidx Le, improva ħanajdlek kif prova. Għamilt waħdek. Għamelek, tefa fis-sit. Fin tefa u ġol escorts flanti. Ma mux niprofa nabbi, kontri leksu. Ma konċ tabbija. Dak il-papi face. Le, sekonda, di tal-papi face. Tal-papi face. Und fajtek. Ejja, Carlos, niftakara di. U dak il-ħin ġesib tinti mojr. Le, dak il-ħin fimta reazzjoni tijaw. Busni. U inti. Le, laqqas bis provajt. Ma provajt, xej. Le, ma provajt, ma tlekx li provajt. Attenta xitaj. Ġara l-ewwel mistinin u ġej tal-xaħġi, ġifieri kien imma kieku ġej, kieku ġej. Imma ħanajlek onestament. Senna kieku ġi fuqek, ġifieri kont tajlu le. Naħseb le, imma provajt. Le, mux le 100%. Le, kien hemm naqra minna ħadd. Le, 80% Aħna dejjem konna ħbib, dejjem konna ħbib. Dejjem konna ħbib, ma kien hemm l-esparsion, ħanajlek, konna team ta' fencing. Imma konna familja. Aħna mux fuq il-familja, No, allura l-borderline, it's very hard to tell. Ma kien joġobni, Carlos. Jien il-xandru għax, jien niftakar. Ġeja ta' darba konna għamilna program ta' Xara Bank. The Sexiest Men and the Sexiest Women of Malta. Ovvjament jien ma konċ parti minn dik l-array. Ma kien xandru kien hemm ukoll Mojra. Ejja, niftakar. U jien goqgħod nipapra. Ħajjoħra di. Lajta mill-ewwel lajta. U jien goqgħod nipapra. Lajt mal-ewwel round. Ja Carlos, jien imisni. U jien tal-fencing. Mojra. Sorry. Rajt għalek. Ejdu nibdew il-logħba. Tlaqna. U jien goqgħod nipapra dak iż-żmien, ovvjament imdawra ma nisbħal Mojra Mirjam Dallira l-osko. Għat ma kont papra. Ma konna papra. U xandru għalli inti tip ta' mara li ħat kun sabiħa la talaq l-40 sena. Mara ġibtu biex nistaqsiex ta' konferma? Konferma. Istra. Kemm li għatlek li jintzbiħt? Milix, Sbogija li sekku darba li tara dejjem iktar u iktar jisa fjura kol darba. Il-mara saret iktar sexy. Dan huwa pep talk section għal-levi. Għaxe bi għanda xaħġa interessanti, intriguing, ma tkunx taf Dejjem, taħseb. veru. Sexy ma jfissirx bil-fors. Fit mill-ġim. Sexy u koll Yes, there's more to discover. Le, mux love you. Xandru, mandekx tikka ħarira misterjuża ma xorta sexy. Int mandek xejn misterjuża. You're out there. Imma ħna nafu. I show what I have to show. Nasib ma nafx hekk inx l-istess, imma ħafna drabi nies li jkunu jafuk jaraw affarijiet li jgħidu ma kontx nagħmlek hekk. You never show it. Jien insibek misterjuż. Thank you. Vera. Imbondjajna mal-lesti biex noħolġu. Jien nista' ħaġa llum li ftit nies verament jafuni. I second that. Domanda qabel it-tekila ma intom tafu lilkom infuskom. U sattant ximdaqqit iva ximdaqqit le.
ċerta ċirkostanziva, Eżatt. Ara jiena nemmen illi ħalla ħares issir taf lek innifsek kompletament ta' rage, inkella x'ħad iskopri. We're on a journey, we're discovering. Minuta, imma jien naħseb li xi waħda minnkom kollha. Kemm għandek? 52. Wow, you look amazing! Mela, 52 u iktar ma tikber, iktar tkun ċerta minnek innifsek bil-difetti kollha li għandek taċċettom and iva jienek. Jienek, ġifieri jiena fin kun stramba ħafna and iva dik jien. Kif għattin. U tipprova tbiddel ma' żmien l-affarijiet idejquk fil-karatter. Ma don't you think ġifieri meta tkun iżda ma tantx tipprova tbiddel affarijiet, ma naħseb iktar ma tikber. Mela ġib, Ma ħanidu shot. Guys, issa ħanidu shot. Minuta, għalfej ta' Abigail nofs tiegħi u Għax inti ġej tard. 3 kwarti tard. Allura ħantek tard. Għax kont edha xogħol. Issa, moħħi diġà splodut għax għamil 3 recordings illum. Ġifieri grazzi li se tkomplu tifqgħu li moħħidda. Jekk tridu s-solt u hekk. Lejna, tekila waħdu. We're happy. Xiex nizluħda? Mela, Le noqogħdu hekk issa. Ngħidu l-verità, il-sfida għandna programm nibqgħu hekk il-ħin Eżatt, right? Ngħidu l-verità. Il-verità kollha. Stenna fuq xi xinu dal-programm. Ixrob. Għatik xi karti kollha. Ma saqsej xej. Il-qajtuni Two, bit-tequila. three. That's nice. Npoġġi l-kaw da xi forsi ħadd irid tixrob. Carlos fidek qasam il-karti. Yes, jiena ħan nixxafilja. Segwini ħan ispjega l-logħba. Ħajkolna 5 karti kull wieħed. Għandek l-ilma jek trid. Mela, fukaw, ħajkolna 5 karti kull wieħed. Okay? Issa dawk Kull wieħed kull koppja jew kull wieħed. Dawk il-karti tista' tużhom fuq minn trid. Huma domandi u jista' jkunu kull tip ta' domanda u tista' tiddeċidi staqsi x'għandru lili jew Nistgħu nsaqsukom ukoll. Yes. Issa, jekk id-domanda li saqsuk ma tkunx li twalġibha, għandek iċ-ċans li taqbad karta sewda. Issa dik il-karta sewda se jkun fiha, ma nistax ngħidlek, irid tuħu riskju. Imma trid tirrispondi dak li hemm fil-karta sewda. Le, din mhux domanda. Ġinja jaf tbiddel il-logħba l-karta sewda. Okay, ftemna? Kemm twila dil-logħba? Ħafna. Tlaqna bis-sigla. Ifhimni, qabel ma titlaq bis-sigla. Di Mojra, ġifieri ħajkollok terġa' tispjega. Sigla, tlaqna. Wow. Xilna da snin kollha naħbu s-sigriti. Inti mort għad tirrakkontalhom kif int fajt fuq Ara bdejna tlaqna, araw il-karti, guys. Yes. Ħanibda jiena xekk. Nilbes in-nuċċali. Nilbes in-nuċċali. Mingħajr in-nuċċali ma narax. Jina bil-lenses, impla lenses ma narax. Għandu waħda tajba. Ħanibda jiena. Naħseb ħanibda b'Xandru bil-gesti għaj. Stenna. Tija ċans il-Mojra. Għadu ma għasax il-tern tijak. By the way, tistaw taqbżu kam tridu ġifiri jek xaħat tiri t-wieġeb u kolla volja mux id-domanda fuqu. This is a discussion. Tajjeb, jena għandi 4 tajbin. Għara ħanibda jena. Yes. Id-domanda tiegħi namla l-Xandru. Sas. Ok? X'ti preferi t-domina jew tkun sottomess? Mela, kratru tiegħi definitely iktar dominant, jiġifieri. Imma jien naħseb ħananalizzaw ukoll di. Minħabba wkoll insecurities, għax jiena għalija il-persuna li tkun submissive fil-fatt hija iktar b'saħħitha għax they can put up with more. You can surrender. Le, mhux biss. No, they can endure. Endure, jiġifieri hija iktar easy biex tiddomina għax qed tikmanda. Jiġifieri. Għax you're in control. Eżatt, jiena l-karattru tiegħi huwa iktar dominant imma minħabba naħseb childhood trauma zoffert li ġraw, imma kontrari li jasbu ħafna nies naħseb il-persuna submissive hija fil-fatt iktar b'saħħitha mill-persuna dominanti. Imma inti ġieri tkun sottomess jew le? Imma
ikollok fantaziju hekk, imma I find it very hard to let go. Għax m'għandekx iktar kontrolli, ġifieri jiena li ma jkollix kontrolli, hija ħaġa kbira. Ma fantaziji pereżempju. Bħal xiex pereżempju. Rispondejt il-karta mhux mela mill-bonus question. il-mistoqsija. Hekk l-istaqsija kienet dominanti Josef Missiju. X'inhu mal-fantaziji. Interessanti li int għandek fantazija li tkun sottomess. Lemma mbagħad beħta toħroġ x'inhu mal-fantaziji tagħkom naraw. Mela, inti mis-sek mela, yes. Nixtieq qatt ma jmissni. Ifhem. Għax inti mhux inti tiddeċidi, huma mis-sek, fim? Mela, Mela jena ħarġa. Li. Għandi erba jħarqu għaw. Għandi erba tiegħek. Le, din l-inqas waħda li taħarq. Thank you. Ġifieri. Sanaraw. Li kun kellek tqatta lejn ma' personalità Maltija. Dik ma taħraġ. Dream local celeb, ġifieri personalità Maltija biex. Female or male? Tqatta lejn ma' issa jiena Dream Dream spend the night, ma jfissirx li qed tagħmel xi ħaġa li għalek. Spend the night li mort dinner, mort dating, Issa naqbdu ġem market. U next time ninħanam Kulħadd jaħseb. Ma jena għad noħroġa minna, ġifiri, għaxi tajt propjament għax vera sej. Personalita Maltija biex tqatta lejn maħħa. Għatta ma jfessirx li. Imma jen naħseb hot trid ikun il-lej. Ok, ħanna. Tajt nix ħatmu tu pizza. Tista' tagħmel pass. Le, mhux pass. Jiena nniżel u nieħu kart oħra. Mela jiena ma nafx ix miżżewweġ jew hekk hemm. Imma aħna mhux qed ngħidu nispekulaw. Tux għalik miżżewweġ. Għara, personali. Oh my god. Ejja naf minn ċert naf. Taf min. Oh, mhux Biex tibda ħanara. Naħseb bil-kej. Bil-kej. Ja nafx, mela ma nafx. Bis-si. Bis-si, min jispel. Fil-politika. Min jispel bil-si, min jispel bil-kej, ma nafx kif jispel. Ħanara, għajda. Le, mux ħanajda jtita. Ħanara tabs. Mela ħanidħol fija di, ma tarax. Ġini f'moħħiġ ħadd. Min? Ma tadda. Le. Għajda. Ma tara. Għajda ħanara. Le. Li ma nsibx. Ħanara attrajenti xejn. Le, kont li kikun semmiħ le taċċaj. Da fil-politika. Bissi. Bissi, għek jispellija bissi. Bissi jispellija. Nispellija. Mux jed taħseb mojra, ma. Le, impossibli. Għadu fil-politika da. Da għadu Le, fil-politika. ma nimmaġinakx li joġbok. Imma da għadu fil-politika. Mela. Isma mojra, sta zgur ma nistax najdu. Għajdlu minnu. Lajxlu, miskin. Ok. Ejjebi. Mistija. Konrad Borċman xe. Joġbok? Da kontet taħseb. Le, ma nifmek hemm Konrad Borġman. Għandu xi ħaġa. Għandu xi ħaġa, anke kif jitkellem. Kif jitkellem? Intelligenti, l-affarijiet li jgħid. Vera. Għandek raġun, ma semmejx. Taf qed ngħidu. Li kieku kont. Min inventa dil-logħba, Carlos? Min inventa dil-logħba? Inti ġobni wiz. Kienet nieħu gost. Ma kellix dik il-mistoqsija u tidħol fija. Kieku hemm inti ma dik kif tat l-opinjoni. Mux Minu dak li bdejt tajt li ma taħt. Ma tistax ta' skem għalat, ma tajt ħanajt, miskin, dara. Offer, najdilkom. Da jissakkar ġodaru ma joħroġ fuq next 20 years. Le, imissa. It's the joke of the... Għalfejjien imissa. Issa ġiba mistoqsija għal xi ħadd. Għattilkom mux ħatifem jien. Issa u għaltu, issa tittara l-minna Mela, ġejna biex intom titkelmu għahna l-lab. Mela, ħan saqsi. Titwadda b'karta. Ask anything to anyone. Yes. Oh, that's a nice Imma card. Abigail sense. Oh my god. Għaw ġitek tajba. Ejja. Min għajd li bil-percentage. Ok. Kemm inti gay u kemm inti straight. Straw, Wow, that interesting. is an awesome question. Ħanajdu lek minissa dik ħanżiduha fil-mazz. That is an awesome question. Ma nirrispondija. Nixtieq insaqsi, għala tissaqsili għandek xi ħaġa qed tfass xi ħaġa ma fuq jew Ara dejjem ikun hemm percentaġġ. Anke jekk ngħidu li maħniex gay, dejjem you're always attracted to the same sex. Aktar ma tikber, aktar taċċetta, nothing wrong. Imma l-persentaġġi kemm kif naħseb 80-20. Naħseb 80-20. Imma 80-20 which way? 80 men. Imma having tipo I really love the female. Sewa. Ġifiri naħseb 80-20 u kolla ġejt socialized kif ġejt socialized, ġifiri li għax per eżempju jek nisfen, prefer nisfen ma mara mill ma raġel.
Okay. Tipo mod. Vera? Tipo U x'tip ta' nisa joġbuk? X'tip ta' nisa joġbuni? Femminili? Jew. Ma nafx, għax, ġili, naqom it-tnejn naħseb. Naqom it-tnejn. Naqom it-tnejn. Inti? Le, jridu jkunu femminili jidru irġil. U di. Le, ġili joġbu. Irġiel jidru femminili. Le, ġifiri, nisa li jidru maskili. Maskili, so that is very attractive. Okay. Imma nisa femminili, le? Le. Le? Ma joġbunix. Le. Estra. Okay. That's interesting. That is Ma Jien kien anka dik meta la jkun- kartolina, fuq. Le, nistaw, jek intkom da Imma jiena anka meta jkunu maskili, meta jkunu tipo jilbsu ktar maskili u hekk, xorta jkunu ktar joġbuni jekk ikollhom dak il-wiċċ femminili. Xaru qasir. Wiċ sabiħ, Mbagħad dak il-wiċċ mill-ewwel soft. jattrattani fuq mara mhux femminili, se nħares leha nsiba attractive. U minn dejjem di jew issa skoprejta? Le, minn dejjem. Però dejjem ħrixt marġil, ma dejjem sibt. Ġifier never did you have this? No. Nistra. No. U jiddispjaċik imma? Jiddispjaċini, Iva, għax. You didn't try it. I never tried it, I never So you don't wanted know to what and to- I don't know. You don't know what you I feel? don't know. Għandi ħafna ħbib, gays, nisa, li għajdu li you're probably gay and you don't know it. Nistra. Jien dejjem sibt ir-raġel aktar Kun tabġa attractive. fik, imma jek ċerta. I don't know. Ma jena Ma nemmen. nistax Ma ma temnux li nispjegani. iktar Le, minn ħajja timbutta minn temmu tip law, kif qed naħseb. tgħidu intom forsi energy li hemm xi ħaġa li tattrat Ejja, persuna ejja, ejja. hija an energy, a bond u ma tistax tispjega. Yes, Dik oħra, yes. dik Even oħra, beyond dik ħaġa gender. oħra. A bond that Ġifieri. goes beyond gender, beyond Dik, anything. Yes, yes. I agree. Però Right, right. r-raġel mbagħad għalija, Eżatt, is-sess danke. maskili jirbaħ on top of all that. Dejjem f'moħħi u dejjem sibt. Naf x'joġobni f'raġel, naf x'insib attrajenti f'raġel. Iġifieri Per I'm eżempju, sure one thing you would mention. raġel li ma jatinix attenzjoni immedjatament. Dik tiġbidli l-attenzjoni. Istra. Dik tiġbidli l-attenzjoni. Imma tweġġak fl-istessin jew le? Le? Le, Nsiba attrajenti. she finds it exciting. So jek no? xanti ħafna Ma tax kasek, Moja, ma nafx inti. Jimbuttak. Mela jena u intek M'għandix idea x'inhi tiġi. Diminidi. Isma, I don't want to turn it into a boring No, it's situation. very Imma interesting, ek Anzi. ġenninni Niki, il-boyfriend tija, ek ġenninni Niki. Ma kienx għati kasek. Tant kellu hangover fuqu l-ewwel ġurnata li l-tqajt miegħu li biss ħares lejja bajneħ maluqin kellimni. Imma mbagħad messaġġu hekk jekk ma jibatlekx, you're fine. Ġenninni. You prefer or not? Li ma jibatlekx? Kien ma jibatlix, insomma, Eżatt. jom ma saqsinix għan-numru tiegħi u iktar rittu. Iktar rittu. Imma jekk ma The thrill of the chase. Jekk tibda. Masochist għandna. Imma jekk tibdaw di parir personali, Thrill of jekk the tibdaw chase. ma jibatlekx, per eżempju. Le, mbagħad ħatta ma mhux interessat. Imma tweġġ tipo tinħaraq jew tkun tit li jibatlek. Aha, nipretendi. U kull kem, Le, mhux ħafna, don't lose your cool. Kull kem tixtiequ jibatlek, per eżempju. Kull kem sigħat? U le, sigħat. Fil-ħodu, Attanti, fil-bidu. Imma inti qed taħseb mod Jirbaħni. tenduna Jirbaħni. hija taħseb mod ta' kontroll. Kemm kull sija ġifieri ma għandha dik reġim. dik Moira's not made like that. She's No, wired she's- different. Hija tgħid inti tgħid kull listen, sigħat. listen, Għalija beyond. Yes, Dik. yes, yes. I Le, am le, le. learning. Ejja, I'm imma trying dik to le learn. ma Le, minn she's mistoqsijiet learning now, she's learning Minn now, mistoqsijiet she's qed learning. ninduna kemm intom ġifieri, differenti. yeah. Għax inti Għax tgħid issa she's, kull sija, kull hekk Soft ġifieri għalik learning, għandek yeah, il of life. too much u too little diġà analizzajt. Imma I'm trying to soften Għara up. l-Mojra, ma batlix għax kemm biżi naħseb jien. Minnix daqshekk kull, kont l-akbar ajjura meta kont iżgħar. L-akbar Ma from your answers li qed nara li ma kontx boyfriend hekk. tiegħi. Astra? All right, So, much nafa di. mhux biċċajt, kont vera uncool. Vera? L-affarijiet uncool. Għamilt kollha. ċenati. Ġitek tajba fil-karozza, Xenati. Carlos. Ejjajt waħda ma. Ġitek tajba fil-karozza. Oh, it's good. Jien għamilt. Ħarabta, bro. Għamilt ċenati anka jien. Per Ċenati eżempju. li ndaħħal frasi li il-boyfriend tiegħi għandu l-xaħat ieħor u mmur għal Marelli nagħmel xanata qudiem in-nies issa tiegħi low profile ma jrid il-ħadd ikun jaf minnu u x'inhu li aħna fuq Facebook jien ma nistax nkun friends
tal-boyfriend tiegħi li 125 sena. Għax ma jridx li. Ma jridx jirċievi kontinwament. He's very jealous of his privacy. Senna. Completely. 25 sena fuq Facebook ma. U maħniex friends. Mela naħseb għandek raġun. U ma jridx friends. Għandek raġun li forsi ma jridx. Le, ma rridx ikun friends ta' forsi ma nafux xejn. Wis tirċivi notifications, wis attenzjoni. Ġara, għaw xenata, kif per eżempju. L-ar wahda li, ifimni, ma kellix ħafna, li nifejsja, issa jien, I'm too proud biex nifejsja jew niċċekkja dak li jkun li jett hemm xi ħaġa. U għamilta wahda, nobot li l-nifsi li għamilta. Ifem jena ġili għamiltu, xandru ġili għamilt xenati fuq xtaffariet ekka xin ġili għamilta, jena għamilt terba gravi ġifiri. Għasab kullħat jgħamilhom. Jena kontet najli xaġa bil-program, ġifiri dejjem naħseb skont il-min għandek qudiemek. Hemm ċerta nies jisek bla matrita taf daħħom. Ma ċerta nies ma nafx għalfejn m'għandekx fiduċa fuq fihom. Ġifiri, jena ma konċ dejjem l-istess, jena dejjem skont sitwazzjonijiet ċerta kliem jew storja li nbidlet ftit. Xenati le, ma mux għanna me xenat, sa' kem bana xaħġa u d-dimi, għaxi kena xaħġa u d-dimi, għaxi għanna xenat. Jienet nejdu, mux għanna xenat jek mandiġ il-provi, imma jek nid-deċidi ħanitċekja mill-mistoqsijiet ta' nkun naf, minn għajnejk, per eżempju. Pum, I'm going to drill you. Ma, niddeja nitċekja. Le, jek u kien imma, jek inti tizbal, jek inti per eżempju, le għandek il-feeling, you have that bad. Għatant ħabiba tijak, un-battaj l-istorja oħra, jimmenem, ħanibda nidriljak sa' kem ħat izbalja. Emmek kiva, mux għanna mux Until you find out the truth. Bat ġifiri. Nis fil-gide. U xtaqt titlaq bat? Bat it's up to me, u dak il-ħin, bat xitini moħi. Eżat, bat U għad gdibt? U kol, mela. Yes. We all did. Anka jen. It's life. Għad gdibt? Abigail. You try and avoid it. Le? Tipo jina jekan nasal biex naqliba, nitlaqom qabel, speċa. Naħseb. Mux naħseb, ekka minn sissa. Le, jena mux dak, jena t-najd, ma nafx, jima gideb iħor t-najd li. Jena ġenerilu koll, ma bizzaru koll. It's good. Le, ma yes, I fully believe that. Imma ġili ħsib fuq, għal-speċa smaħna long relationship. To sustain that relationship tight, you have to titikollok dik tamel dak li zbal. Memni, għaxa long relation, insomma, għet niddevjaw, għet niddevjaw. We'll get back to this topic probably. Enti mis. Jena jimsni, all right. Eja, Karl, Madonna, jilek supposta. Serious place now. Mela, ħansaqsi, il-Xandru ħansaqsi. Okay. Yes. Go ahead. Għalix edinaw, Xandru, skonto. Fil-ħajja ġifiri. Yes, this journey. How deep. Mela, nasib liktar ħaġa importanti għall-esperienzi li nistaw nidu minna, ġifiri il-bniedem dejjem mamul li hop storja, jekkux film, jekkux ktib, jekk illum il-ġurnata l-Instagram u dem stories. We're obsessed by stories. 100%. U fil-fatt l-istorja tagħna u l-istorja ta' ħaddieħor l-iktar affarijiet importanti. Fil-fatt jekk tinduna meta jiltaqgħu nies dejjem jirrakkontaw l-istejjer tagħhom. Jien il-beraħ għamiltek, it-tfal tiegħi jagħmlu hekk. Stejjer, ġifieri ma ngħidu xejn, stejjer ngħidu. We're here to create our own story. Ġifieri jien naħseb qegħdin biex verament kull esperjenza li tista' tagħmel dik il-ħajja biex tesperjenzaha 100% to the maximum għax mbagħad jiġifieri jien dejjem ngħid, jien nippreferi ħajja fejn iċabxbuli meta nkun ħaj milli meta nkun mejt. Imma għandek lat spiritwali? Kulħadd għandu naħseb lat spiritwali, jiġifieri importanti li jkollok an ulterior motive, bigger energy jew xi tkun fl-aħħar mill-aħħar. Għandi xi ħaġa vera kompletament, differenti minn Xandru. Jien nemmen, ma nafx jekk ix heavy jew le, ma jipportanix. Imma jiena nemmen li we are being tested in this world. I believe it as well. We're here to grow. Għax kull darba tagħmel żball, jerġa' jibatulek sentej wara biex tara se terġa' taqal dak li żball. Tested by who? Tested. We don't know, but we don't know by who. Imma tul dil-ħajja. Inti esperiment. Dan huwa esperiment kemm inti taf kapaċi tagħmel. Tikber, kemm kapaċi tikber tirranġa tagħmel għal karità
għall-argument, ma rridx naqa boring. Le, kemm tista' tagħmel tajjeb minn ħażin jew kemm kint kapaċi tpatti meta tagħmel ħażin. Il-bniedem jistax isir aħjar jew iva jew le dak l-esperiment għax kif qed tgħid inti. Eżempju, ċuċata se nsemmi. Biċċa karta għal marelli t-tir marriħ mal-art kapaċi tiġbora inti jew le. Jien sirt jiena niġbora u nitfaħħa fil-bin, nittajjeb u hekk. Madonna dejjem b'daw is-signs, is-soddisfazzjon li għamilta li kienet qed tissejjaħ li biex niġbora u nagħmilha post. Attusa mweġġa annimali jien marbuta, how far can I go? Ma testa lik jew għal xaħat. Testa lija, le, to do good. Jien. Edina biex nittestjaw, ġifi edaw to become a better person, tipo. How good can I be myself? Kemm jien kapaċi nkun tajba? Minni xed ngħidilkom li jien qaddisa, għandi l-ħażin tiegħi, għandi all my faults, però għal dawk il-ħażen għal dawk il-ħażen jien kont imqarba għaddejt minn fuq tiegħi u hekk. Imma dejjem kelli dik il-ħaġa it-tjubija kemm se tasal tinnota li you need to act that way to make. Ħassaqsik mistoqsija mela going with your flow. Imma min jiddefinixxi x'inhu ħażin u tajjeb? Il-kuxjenza tagħna. Mela jekk il-kuxjenza tgħidli li hija xi ħaġa tajba, anke jekk inti taħseb li ħażina. Il-kuxjenza tiegħek tgħidli mela ħassaqsik le jemma jekk dik dawn qed tħoss tajjeb. Le, eżatt, ma s-soċjetà mhux dejjem għandha raġun, is-soċjetà żbaljat ħafna drabi, is-soċjetà jekk qabel inti kont taħraq marax kienu jgħidu li xi żewweġ u taħraqha u kulħadd yes, burn her, jiġifieri dak iż-żmien il-kuxjenza kienet tgħidulhom qed jagħmlu tajjeb. Imma jiġifieri what's right and wrong? Can I tell you what's right and wrong? It's a very big question. What is right, I think, always stems from love. Love, imma again, love, titkun taf xi ġifieri But love for what? Love for what? Love for a God that tells you burn a witch is love. Any love is goodness. I believe that love is goodness. If you're living with love, you're doing good. I believe that. Pero nifmux Andrew. Because then again, if you're... Għax aħna jekk aħna we're going to be honest to ourselves, u inti ħatejt li you feel it inside, mela min aħna mbagħad biex niġġudikaw xi ħadd li ġo fih tħossu hekk imma skont is-soċjetà qed jagħmel ħażin. Mela min aħna biex mela inti xi tħoss kont aħna ma hypocritical. Semmejt l-annimali, issa jiena 100% on your wavelength. Ma jekk hemm xi ħadd ġo fih hekk iħoss li għandu jkun katti. Int min int biex tgħidlu mela jekk qed jagħmel kif qed iħoss. Ma jien biex tiddeċiedi x'inhu tajjeb u ħażin ta' dik il-lat li għamel ta' kattiv ġejja minn ximkien aħna nifmu li isma' jekk kien kattiv dal-bniedem, what happened in his past? Iva, ma xorta tħoss. Ġifieri jiena naqbel miegħek 100% għax il-Nobel wieħed forsi nixxutja lilu. Imma mhux il-punt, il-punt huwa jekk ħaniftu d-diskussjoni għax inti qed tgħid to be better, wrong or right, jien għandi iktar ma nikber iktar ninduna li dis-soċjetà qalt li ħafna affarijiet. Li ma nemmenx 100%. Però jiena nemmen li hemm ċert azzjonijiet illi you feel inside that they are unnatural. Imma skont l-upbringing tiegħek jekk jiena tribe f'nofs il-ġungla u aħna kull bniedem traveler li għaddej noqtlu biex nikluh u jiena ħosni tajjeb li qbattu li qtiltu. Mela mhix ħaġa ħażina jien le. Ġifieri skont is-soċjetà tiegħek qed tgħid 100%. wrong and right hija xi ħaġa. Iva. It's very Kemmu hello Xandru. I'm surprising you. That's a very good point. Well done. Next question. Yes. Imma qabel mela ħan saqsija, ħanajt il-min san saqsija, u mbagħad ħana menna mentions, ġifier ħantik ċans taħseb fuqha. Ħana ma ħan saqsija. Ħanaqleb waħda hot persi ma konna naqadi. Naqra hot ħamorru. Ħana hot. Fajtulu da drink. Ħana mela lil Mojra ħana mela lil Mojra. Mela, ħan saqsijek ma tuġibix, ħana mela il-mentions sa dan it-tant sakemm taħseb fuqha. Ħallik tmur fil-memorja. Mela d-domanda hi l-iktar post riskjus fejn għamilt is-sess. Sakemm taħseb Mojra, ħan nirringrazzjaw lill-Ultimate tas-support tagħhom u l-coffee machine iktar tard nofrulkom naqa' kafe, in-nokla għall-cards, id-design tal-cards u l-logo, Customize Nation għall-printing tal-cards u li dejjem jgħinuna l-Customize Ħantikom xeba. OK Home għall-Amara Decoration. OK Home għall-Amara Decorations, VCT għad-dawl u CMYK għall-PVC boards il-logos hemmhekk.
Mela, għajdinna. Nistajċa Consultation mela tkont maħħa. Le, jien mux jgħataw biex jgħinek, jien jgħataw biex nġib fil-diffikultà militajt. Mela, Mojra, ħanirrepeti, l-iktar post, riskjus li fiħa minn t-sess. Riskjus as in. Edha bejn, nażel il-karta soda biex ma nirrispondijiex. Għax għandi 2 gravi, jew najt waħda minnhom. U għajt. Għamel inti. Isma bejnietna. Le, bejnietna. Mawx kamera stajju Jek ti tażel il-sewda. Nażlu s-sewda. Jaf tiġi kontrik, ma? Jaf idur kontrik il-sewda. Fil-ma sens, tajta. Għax inti s-sewda is a wild card. Ma tafx ħaj jista' joħroġ. It could be enough. Take the next card, you have to answer. Ixrob it-tequila. Go for it. U s-sewda. Le, għal-darba ħan iż-zippja ħalqi. I don't believe it, Dira għal darba ma s-sewda, forsi ġalek tiftaħ iktar ħalqi, ma xieġri. Joħorġu iktar sigriti. Ranna, Mojra. Għazel l-xieħat biex wieġeb għalik. Stenna. Diġi firri, minnħat għazel li rrit jimmaġina jent fej għamil t-sess. Irġi wieġeb għalik, issa. U inti tajlu jifa jew le, dik il-persuna. Shit, li se jgħid tiegħu. Le, min tixtieq weġeb jina li għaxandru. Jien għan wieġeb għalija. Taħseb li kien li Fej taħseb li eżatt. Riskjus li Mojra u net-istess fiħek. Riskjus. Jek ħares li għajek, xwix. Issa riskju, hemm ħafna tipi ta' riskju, għasewa. Inna f'ajruplan. Mela, għati tażal waħda, bat Mojra titajdinna Jek jaqta tikkonferma, Moj. Ejja, guys. Jo ġoxi party, Mela, ajruplan ħanaj, ek. Ġili. Tista' tipprova viċin mezzi ta' trasport imma xi ħaġa oħra. Karozza. Le, Karozza karozza kulħadd. Karozza kulħadd. Karozza kulħadd. Imma nafx kemm jiġi karozza mezz ta' trasport. Helikopter. Bass, le. Le. Helikopter. Le. Skateboard. Uwejja. Barra minn Malta. Bicycle. Train. Ġo toilet imma. Imma zom. Mela. Mux night train li Train. kolok il-kamra bis-sodda. Le, during the day. Ara jiena ġejt Madonna. Ifem. Isma, train mux gravi. Dani, Train mux gravi. Le, mhux gravi, imma. Tipo jkun ħafna ħoss, ma L-affarijiet. Għalek li namel. Bil-beat. Għalek li namel. Bil-beat. Ma tabiex. U jdejquni minn jagħmel ħsejjes. Le, ma il-xismu. Vera. Mojra kienet tagħmel-azzjoni bil-beħsejjes. Le, imma Xebaħ sejjes ta' train jattu l-sejjes Le, sejjes. Le. Iva, Għalfejt inħossni snijad najġa ħaġa ħażina, ma irġieli huma storbjużi waqt is-sess. Carlos, inti Iva jew le sejjes? Jena hob sejjes. Inti? Yes, 100%. Iva jew le? Le, minnu taħ sejjes naturali, mux Eżatt, rrit mill-irġil krat. Ma kuħat għandu. Ma jdewniex. Irritu kien bilanċ sabiħna. Eżatt, bilanċ. Ma tridx ħadd dajwerza u taħseb L-eċċess kollox ċempel l-eċċetta ta' toqtol il-kelb, per eżempju. L-eċċess u eżagġeratu, mbagħad, come on. Inti Xandru, go for it, domanda. Moderazzjoni. Eżatt. Fil-moderazzjoni. Mela kar. Yeah! Yes! Woo! Atbat ritratti imqarbin, ever send notifoto. Oh! Iva ġili, rari, ħafna ma ġili. Ġili rari. Ġili, Contradiction. Għaxina nemmen ħafna. I really don't get when men send naughty ħanajdlek, photos. jina ma ta' Kemm ħelwa dit-tifla. Imma som sekond. Jinar minna. Why? second. There's nothing Jinar gorgeous minna. about Wait, it. if someone Biex sends kunu tafu, you... Ija ma ġisem. And then they ask, x'ta tagħmel tgħidilha le? Il-ġisem ta' mara sabiħ, ma x'se tibgħat ra. Le, ma sekonda. Xi tibgħat? Thank you. Grazzi. Sandru, x'se tibgħat? Grazzi, le. Għaj li se tibgħat. Carlos. What if someone asks Carlos. you and you're in a hot relationship? Turn off kbira. Turn No, off. le sekonda, hold on. Let's Xi discuss this. tibgħat? Let's discuss this.
If someone Allora, Xandru, if someone kif sends waħdu you, Xandru, għad jinkwita ħafna Xandru, Jenet nisma l-argumenti. If you're in a relationship with a woman, alright, illum għandi 52. I don't know which woman is in a relationship with you u għattajlek It's starting out the relation, you know how it starts out. And she sends you a photo and then she asks you for one. And you don't send it. Minuta, I think it's... tajxu separati, il-bot minn xurxin. It's starting out, too, the relation, tkun idek forsi xar u l-uffiċju l-ħamrun, u inti qiegħed il-blat tal-bajda. U għeja għalina, Carlos. Minn uffiċju għall-uffiċju fl-istess pajis, noqdu Sekonda, nishtin kunna talt fil-bot. Għed titkellmu fuq triggers, mela. Kull bniedem hu differenti. U kull bniedem jiġi triggerjat minn ċerta affarijiet. Jiġifieri naħseb hemm irġiel u hemm nisa li jieħdu pjaċir b'dawn l-affarijiet, u hemm irġiel u nisa li le. Jiġifieri naħseb li hemm żewġ realtajiet hawnhekk. M'hemm xiva jew lefdi. Jiena nemmen lek xi ħadd tisaqsik, ix hekk ibatitlek u ssaqsik ma tibatilix, ta' ma tibatilix. You're asking for trouble, because she gave you trust and you're not giving trust. And then how can you go? Allora jikollok tibat, dak kien il-każ tiegħi. Oh, I didn't really enjoy it. It put me off li ċempilli mill-Ingilterra kont noħroġ ma kelli boyfriend Ingliż għal sena u nofs. U Marelli vera ma ħadmitx, li ċempilli minn phone box, ara kemidu. Minn phone box, u minn phone box ġejja li abdu ek il-ħozz. Ma mux bat, lek ġifiri. U jina miskin. Fuq il-telefon? ċej, bla mobile. Eżat, għadna, fuq il-telefon. Ġilajtra bil-ritratti. Polaroid u ġejjin ġifiri. Mojra, I'm feeling għatlu cut it out, cut it out, le, ma tamilli xej, ma jamlu li xej daw l-affarijiet, it's a complete turn off, insija. Inti missek, Mojra? Jien? Yes, go for it, Mojra. Għed nimmaġina ġol phone box ma miskin. Għed nimmaġina crest fall. Sasikum, ċerta affarijiet ma kienu xjoġbuk, imbagħad ikun hemm ċerta persuna li għajimlek naqra interess li you surprise yourself. Iva. Li tgħid ġifieri, of course. Never say never. No, I can never say never. Jista' jkun soltu le, imma dil persuna għandha xi ħaġa li għajmet li naqra kursità jew iktar. U vera, 100%. u għalek date night il-let 52 I'm still learning to know myself because I know myself much more than I did. Carlos, għada tibbatux dak il-messaġġ. Dak ir-ritrat ħarqu, Carlos. Ma nispera battu minn dak li. This was about 15 years ago, 10 years ago. Dil-persuna tanda dar ritrat tiegħek irriveri. Very interesting. But Oħarġu, please. Pero dan għatma stajġu verifikat dar ritrat, għax l-engil li użajt tantu għastrat, il-laqqas taf xinu, zgur mandek xider xinu. Go for it, Mojra, għal-meħa saqsi. Issa naqra mistoqsija ekka ta' serjeta. Il-meħa saqsija. Għannara. Madoff, kolla se nipparteċipaw fija di u naħseb kolla d-dejna Isma, Carlos. Mojra, bis-serjeta. I'm on your team, Mojra. Ok. Ma nistax namel. Le, miex, hija xi ħaġa anzi. Int x'tagħmel biex tirkupra minn qalb maqsuma. Oh God. Għandu fideħ, tequila. Da reklam, dana mux reklam, guys, dana mux reklam. This is a part of it. Ma semmejnix. This is really interesting and deep, għax qalb maqsuma. Guys, I can talk a lot about that, and I'm not joking. I can talk a lot about it. And it brings me back to learning to know yourself as you grow older and you go through experiences. Mela, ma tkun żgħir l-affarijiet li kon nagħmel. Le, please. Kienu xej? Le. Kienu atroċi. Jiġifieri, I used to go through hell. I went through hell, jiġifieri. Flima sens atroċi, ek? Ħanajdek, titlef li l-ek n-nifsek. Kompletament. Ġifiri spiċċajt letteralment noħroġ il-ħin kollu. Ma konċ istan norqod. Letteralment nala għajnejja u noħlom bija ma xaħat ieħor li naf. It was hell. Inkun ma xaħat fajla, I just walk and get out. Self-torture. Sorry, I can't. It was hell. But today, I grew up. I've really understood myself. Illum I recover after 2 weeks, I'm done. You know, and the way I do it is 2 weeks I'm done. 2 weeks, 3 weeks I'm done. Istra.
Le, ma the way I do it, I amputate. Għax jiena nemmen li the worst thing I didn't do was amputating back then. Illum nispjegala biċċana sma you're great, I adore you, I understand we can't be together. And meta naqla ħajjin id-daqqa. Qalb maqsuma, kif tirkupra? I just amputate, I have no choice. Because if I stay there, noqgħod nara, jiena għandi mentalità, jiena ma storyteller, my mind thrives on stories, and it's not that I want to, imma I observe a lot, and imma qalbek tkun maqsuma, how do you treat yourself? How do you take care of yourself to overcome? Eżatt, dawk it 2 weeks, barra li ju amputate. Illum tkun fuq li ma naħa tkun. A breakup. It's so hard. Hard break. I think it's the hardest thing in the world. So hard. U vera li tkun fuq li mnaħa tkun, għaxan kama tweġġa xi ħadd titħella. And lejna, I try to I get into a self-preservation mode fejn ngħid tisma' this is my life now, nisma' ħafna podcast, per eżempju nisma' ħafna stoicism. Di kienet niena, stoic philosophy, il-lista kemm Marcus Aurelius u hekk. Eżatt hemm ktib si. It's incredible. Il-problema pereżempju nintafa' training, running. Il-problema pereżempju jiena tmur li l-enerġija kollha. Jiena normalment nitrejnja ma tmur li l-enerġija kollha. Jiena nagħmel ħafna rumination. Imma it comes in waves, it comes in waves. Li ġie huwa fiżiku, Mhux hekk fiżiku, hawnhekk man. Hija parti. Itħellu. L-Ingliż hemm kelma sabiħa growth. Meta tikber ġifieri l-iktar affarijiet meta tinduna affarijiet kemm int b'saħħtek, kemm inti b'saħħtek, l-empatija affarijiet joħorġu minn dawn l-affarijiet. Jiġifieri naħseb one of the best things inti semmejt ħaġa importanti thought process li tbiddel ħsibijiet tiegħek. Dik importanti. Għax inti dak li qed taħseb ovvjament tibda temmen u tibda tħoss. Ġifieri tibda taħdem fuq l-ħsibijiet u tieni ħaġa li taċċetta. L-iktar ħaġa li idhom ikarkar bniedem ibati għax ma jixtieqx jaċċetta li dik il-persuna dik il-problema tiegħi. You stay hoping. Dik That's why I amputate you. I have to stop. I have to stop. I call it broken heart mhix biss relationships, mowt tal-animal, dawn huma affarijiet li jkissru. Jiġifieri jekk ma tridx temmen, jew mhux ħanerġa' nara dil-persuna, jew mhux ħanerġa' tkun relationship. Imma ma tix taċċettaħħa, ġifieri iktar ma taċċettaħħa f'moħħok li it's over. Mhux qed it's over forever. Jiġifieri jiena ma nemminx li ma jkollokx hope, but il-hope hija xi ħaġa put aside. Jekk terġa' tiġi l-univers jiddeċiedi ma jekk le. Imma jekk inti tibqa' kważi tikkontrolla l-hope. Ġifieri ħadd tipprova tibgħat messaġġ iċċempel, ġifieri hemm ħadd tibqa' tbagħti. Inti tittaċċetta eżatt, you have to amputate. Jien dejjem ngħid I'm not going to close the door, but I'm going to start to trust and allow. I never close doors. I never close the door on anyone. Però I call it kryptonite. You cannot expose yourself to kryptonite. Even Superman is brought to his knees by kryptonite. Imma Mojra għadġrat l-ek li speċa jiena ma konċet tistennija per eżempju. U tant noħoda ħażin li jagħtuni l-panic attacks. Ġifieri tani diversi panic attacks li għaw ħafna bħali żgur li wara l-breakup wara l-breakup li tant ma ċċettajtix, tant ma stennejtix li fej per eżempju, kulħadd ta' madwarek kien familjari ma' situazzjoni u inti le m'għandu ngħid. Kont fil-sħab. Allura breakups huma naħseb l-ewwel ħaġa meta ma tarjax is-sitwazzjoni ġejja. Tieni ħaġa kemm xi ħaġa għandek il-guilt. Bniedem li tlift tgħidli wija kellu 98 sena ħadd ħsibu għal 15-il sena mietli f'idejja dar riċentament ġrat li mietli f'idejja. Ix-xokk u trauma u heartbreak bat nibki u ma stajtx nieqaf, issa di trauma mhijiex heartbreak differenti. Jiġifieri u jien għandi ħabta kif qal Xandru fil-bidu kemm hawn nies li ma jafunix. Il-feelings tiegħi itru jien minn ġewwa ftit għaw jafuni u dik għandek 100% raġun. Waqt mużika fejn make-up kont għaddejja minn dik it-trauma li jien naf li dil-persuna li nieħu ħsieb qed imud bil-mod. Imma I want to show that face li minn m'għandix imma mbagħad kif ġrat f'idejja. Issa dik heartbreak mod. Heartbreak ta' relazzjoni hija l-ikbar ouch u telfa. Jiena dik kbira. U meta tkun on the side li isma' tlaqtu int,
relazzjoni twila deep u hekk, għadni sal-lum jiddispjaċini għax weġġajt dik il-persuna. Jena għaddejt minna kif taf, u għadni sal-lum jiddispjaċini. Għax dik il-persuna tatni xi ħaġa vera prezzjuża, nifhem, eżatt, l-istess. U l-fatt li weġġajt. Fatt kont qed nkellem it-tfal, mordoformi ħafna dal-aħħar, fil-ħajja ħajkollok tieħu deċiżjoni fejn forsi ħadd weġġa' xi ħadd. Imma dejjem marhom bħala ballun tal-kristall. Ġifieri anke jekk ħatwarrab il-kristall u ta' mhux imkien ieħor, titagħmlu bl-empatija, titagħmlu bl-imħabba. Mhux hekk dik il-ballun tal-kristall ħadd b'ċerta mod xorta ħajjinkisser ħadd. Anke imma anke tagħmilha bl-imħabba. Kemm tagħmilha bl-imħabba xorta bro, daqqa. I mean lajta tajta, ġifieri daqqa. U tista' tagħmel fajt biktar tjubija jew Però għandha ħaġa l-ewwel being too good is worse. Ġifieri when you're nice, ġifieri jien di għamilta ħafna, right? U rċevejt ħafna kritika għaliha. Li nitlaq xi ħadd and that person is coming back and sending texts and I'm nice with that person. And that gives hope to that person. You can't. No, you have to amputate. That is even more cruel. It's harder. U di kada fuq il-kuxjenza tiegħi li naf li rrid naqta. Hemm differenza kbira meta titħassar il xi ħadd u tħobb il xi ħadd. You have to ask that question. Jien tħassar dak il xi ħadd biex erġajt batlu lura, m'għadniex inħobbu l-imħabba. Le jew tħobbu mod ieħor. Tħobbu mod ieħor. Imma tnoddi l-imħabba. Mhux l-imħabba li jridu. U mhux ħajfimha. Inkella ħajfimha m'għandekx ċans. Jien ma nifhimiex u ma stajtx inħobbu kif ridni nħobbu. This so interesting. Kemm nagħtu l-importanza nies oħra Ma we are made for connection. Eżatt, le ma kemm nagħtu importanza bħala bnedmin li tfal nifhimha ovvjament. Tfal nifhimha, ġenituri nifhimha. Le. Imma kemm dipendu aħna ħajjitna fuq xi ħadd ieħor, jiġifieri. Imma if someone came into your life and gave you goodness. Għandna magħmulin qed nanalizza biss. Għandna magħmulin kemm nagħtu importanza. I believe we are made for connection. Biss. Jiena nemmen li aħna qegħdinaw biex to connect. And through that connection we learn who we truly are. 100%. Ġifieri ma tistax tgħix waħdek, inti jiena waħdi mhux se nsir naf lil nifsi, jien se nsir nif lil nifsi meta naħbad miegħek, meta naħbad magħha u fajnejha nara lil nifsi. And that exchange is what makes me who I am. And as we grow, we choose to connect with u dik sabiħa wis with is-sabiħa li nikbru u taf ma min trid tibqa' tara u tagħmel connection u dawk li trid taqta' le mhux importanti f'ħajtik toxic bil-force. Mhux You choose more carefully. A quiet goodbye. Yes. A quiet goodbye imma trid tibqa' tara daw in-nies interessanti u li inti għamilt throughout your life għamilt connection magħhom li joġbok li iġġedded dik il- Eżatt. Bek tagħmilha baża. U connection sabu ħafna mal-annimali, men jiena dil-ħaġa. Karta li Andresta, l-ħaġa li I look into my dog's eyes and without saying a word, man, I understand. Beautiful. Inti. Issa għandi waħda l-mojra x'inti tajt ma ħanti kollha. U ħan mur trivjali kemm jista' jkun issa. Tista' tkun trivjali tista' tkun le. Mela, friends with benefits? Question mark. Jiena nixtieq I put my chest. Mela. Okay, minix peress li qiegħda f'relazzjoni, minix f'dik il kif nista' ngħid. Imma immaġina kont. Immaġini qabel ma kont f'relazzjoni kont nimmaġina xi darba. Le, u anka Għadek qed tipprova Kif tipprova jtnila. Nice. Jien persuna li friends with benefits. Persuna li nkun irrid nagħmel dak il-connection mal-persuna. Mux. That's the benefit is-sotu. Il-benefit u ċaw u baj ma tantx naqra antikwata f'daw l-affarijiet. Ma nkun irrid jew relazzjoni. Ikun ħbieb li jiltaqgħu miftemin biex jagħmlu sess. Because there is emotion, friendship is emotion. Friends imma. Ikunu friends. Tista' issir. Jiena le. Tista' ssir. Għaxin I get attached. The minute I get attached. I want to get attached. Jiena bħalek, jiena l-lum il-ġurnata ċettajta ma tkun tiżar ma konx ċetta.
kont namela, friends with benefits le. Ma jien vera kont antika mela. Le, stenna, friends with benefits le. Imma used to underestimate the power of the physical. Fimt? Illum il-ġurnata naf li malli ħan naqbez dik il-linja. You are already one step in. You are one step in. Nieħu ħsieb. Anka jien. Jien sirt queen. U jien vera mhux balala tax fir-relazzjonijiet kont naqra fini, challenge u hekk, imma I get attached. Yeah, anka I get attached. Fis-sens, it happens, but if you do it regular, like you can do it once, twice, but I don't think you can go beyond it. But you start getting attached. Għaxan kanka the conversation that happens after the act. Nkun irrid nkun naf x'inhu għaddej ġo moħħu. Eżatt. Le, once li ftaħtlek għal-iktar Xandru qiegħed Xandru qed jisma' però aħjar saqsejta li. Vera, eżatt. Sandi waħda li vera tajba bżax. Le, l-opinjoni tiegħek ta' minix qed ninsinwa xi ħaġa. Ħanibdew minna. Kull bniedem huwa differenti, ġifieri, il-limitations tagħna, l-expectations tagħna, il-xismu huwa differenti għal kulħadd. Issa hemm nies li huma aktar physical minn oħrajn. Jiġifieri hemm nies li forsi jistgħu jikkomunikaw iktar physically milli verbally. Hemm minnu verbal wisq, hemm minnu physical wisq. Jiġifieri, jien naħseb li n-nies li għandhom friends with benefits huma nies li dik il-persuna vera jogħġbuhom. Jafu li forsi mhux ħajaslu that next step li tgħidu intom, imma il-physical care and affection li qed jagħtu l-xulxin qed iħossuhom cared for mingħajr ħafna kliem. Jiġifieri kważi għal dawn in-nies aħjar physical communication milli xi ħadd ħadlek tieħu ikla pereżempju. Ħaġa ma' hormonally meta mara torqod ma' raġel, hormonally tinbidel. Jiġifieri inti malli torqod ma' raġel għal minn ma jafix, li da jollina l-oxytocin. Ġifri f'daqqa waħda jridu nġu close, u għanna bżon li tannaqna. U raġel jitbaxxilu testosterona, allura ikun irtjoqt il-bod biex jerġa' he needs to chase. Dita nissa testija u nissa ta' generations. Sorry, għaxina rajt ħafna zazax ibatu the other way. Rajt ħafna romantic boys u ħafna. U vera, iktar taħsbu li iktar b'saħħitha mara li tista' tagħmel dan li qed ngħidu. Għaliex qed saħħitha emozjonalment, karattru, personalità, kollox. Is-saħħa mhijiex bażata fuq dawn l-affarijiet. Si kapaċi tagħmilha din. Jien minix b'saħħti biżejjed biex ikolli x'naqsam sesswalment ma' xi ħadd li huwa ħabib tiegħi imbagħad għada jsu xejn mhux xejn u meta tiġi u meta mhux ħajjgħidu mhux xejn mhux xejn eżatt dawn jibqgħu close u jibqgħu u jsibu l-xulxin meta għandhom bżonn. Eżatt. When you're lonely you're gonna call her. Dawn nies they're importanti imma ma tridx titfihom l-illużjoni li ħajkunu hemmhekk għal dejjem. It's always an open relationship li jekk they're attracted to other people. M'hemmx relationship se jmorru. Ma tafx hija l-fobja li nitkellmu fuq physical. Physical hija tant xi ħaġa partikolari għal ħafna nies li kważi jekk hemm żewġ minn nies li huma komdi, ovvjament iridu jkunu tnej komdi fiha. It's fine. Exactly. Yes. Le, ma saġġetla. Mill-ewwel ħatejdlek, le, ma nafx li għal Xandru però ġbitni, ħanet xi ħaġa żgħira. All right, go for it. Jien anzi ngħid kemm nixtieq jienek, onestament ngħid. Ħajlek għaliex. Għax inti dejjem ikollok bżonn dik l-attraction, desire, we have desire, right? Jien nixtieq li meta jkolli desire nista' naqbad ikolli il-passjoni ma xi ħadd and I don't get attached very. U ma taffettwakx. Imma sekonda, ma friends with benefits, Abigail. When you go into a friends with benefit relationship, you're not excluding that it can become a relationship. Ħafna b'dinhom jispiċċaw relationships. It's already hassle in the beginning of a relationship. Le mhux hekk ħafna minnhom hekk jispiċċa, so whether it works or not, you don't know. U hemm minnhom li il-friendship tkun xejn. Tista' sejħilha ċaw ċaw. Mhux hekk. Le, complicated. Għax hemm a fine line
Da ħabib jew Mbagħad tibda tiġri. Le, u ħafna domandi. Le, ma nixtieqx nitilfu bħala ħabib. Allura naqbel. Yeah, all right. Jien miss, domanda l-Xandru. Hey, let's go. Yes. Tixtieq tgħix għal dejjem? Nixtieq ngħix għal dejjem. Kombinazzjoni qed nistaqsi il-mistoqsija li l-nifsi. Oh, definitely not. No? No. There's a time for everything. U aċċettajt li palissa t-nejxu kolla fl-imkien, ġifiri, in the next 200 years, kull minni għat jismani palissa ma jkunx d-dinja, ġifiri, this is our story, dinja, d-dinja taħna palissa, l-kapitlu taħna. Imma ma nishtiqx, law ħaġa, hemm ħafna affarijiet fid-dinja li jgħatu għawni dawn, li kważi jisu l-vibe tad-dinja, jisu għalija mar naqra, 100%. U anki jisu mażmin tibda taċċetta li inti li kiku tista' tgħix għal dejjem, saqsejt li l-nifsi. U atleta, hemm proċess, like it's time to leave a restaurant, jew a club, jew it's time to leave life. You know the way I take it, and I'm serious, this is how I take life, you know. I want to go to the end with curiosity. I want to know what lies beyond that curtain, whatever, even if there's nothing, I don't care. Għandi nostalġija fuq l-affarijiet tanħalli. Għajkolli nostalġija, it's going to be terrible. Jiena meta tara films pal Lord of the Rings u kien hemm ukoll ta' x'kien jismu The Highlander. Dik il-ħaġa li tara n-nies li tħobb qed imutu u jisek ħad tibqa'. And the world you love is passing you by. What the hell? Fis-sens li hemm Who wants to live forever. Le, bidu għal-tmiem għal-kollox, ma li kieku tagħtini l-għażla ngħidlek iva. Iva? Għal dejjem, imma ħan saqsik xi ħaġa, mbagħad issu titla fil-valur, għax aħna l-valur tagħna huwa hemm għax hemm ħin. So rrit namelek, unlimited Le, time. tista' tagħmel aktar f'moħħi. Imma m'għandekx timeline. I mean, dibħal kull storja. If you don't have a timeline in a story, the story won't work. Ara, il-mistoqsija palissa saqsejtu li tixtieq għaldej, illum u palissa ngħidlek iva. Għax tentem affarijiet li rrid u anke f'dal moment ngħidlek minn issella dak l-affarijiet kollha. Kieku nixtieq ngħix 150 sena tajjeb hekk Nixtieq ngħix iktar vera. Jien nixtieq ngħix iktar because I'm enjoying the story and I want to see how it develops. Però mhux ngħix għal dejjem. Minuta, mhux neċessarjament li għandek ħajja eċitanti u Le. No, even the most silent evening u l-iktar evening boring għalija. Anka sitting at home, looking out of your window and seeing people passing by. It's part of the story. Il-finale tal-ħajja naħseb hija xi ħaġa li kif għattilkom hija naħseb. Tafx l-iktar ħaġa li forsi it-tini naqrek feeling ħażin li jisek meta tkun taf li wasalt. Ġifieri the last stop li tkun dik l-età. U meta nħares fajnej nies li nħobb u qed nara li qed jaħsbu dak il-moħħ. Jiena pereżempju saħna l-50 ngħid fadalli ftit, imma meta inti taf li diska ta' x'ismu Manchester Orchestra. It was a good year. U Frank Sinatra it was a good year. And now I reached the end of the cake. Jiġifieri hija r-realtà meta inti forsi wasal dik l-età fej taf li wasalt. Naħseb dak iż-żmien it's a very sad moment. I think so, yes, I agree. But I choose to try and I think a lot about it. Mhux li ħammut li tasal dik l-età fej se kważi the party is over. Yeah, exactly, but and it's not easy. I know it's not easy. Għatkellek near that, like, was your life ever threatened at any point? Yes. Were you ever close to death? Yeah, not near death, ma threatened, yes. Fis-sens meta kelli 6 snin kien gidimni Alsatian, kien għandi toqba u frasi. Kien ħatafni kelli 6 snin, maġġana tifel ta' 6 snin, ta' Alsatian għet għadbu naħa l-oħra, u għallu li kiku gidmek ftit ktar l-isfel. Oh my God. So yeah, you're there. Le 22 punt, that was scary moment u għek. U darba konna kien hemm misuar, u tfalli konna morru, kien hemm blata morru taħt l-ilma. U ta' qudiem waqaf, u spiċċajt nippanikja u kważi baġġibduni, ġifieri thank God. Ġifieri kien hemm close to. What did you feel? Emotionally, għax ħafna nies jgħidu raw jimma. Le, emotion, what did you feel? Jien naħseb it's funny, għax l-ewwel hemm il-panic stage.
But hemm serenity. Exactly. That's exactly. Jien niftakar meta kien giddim il-kerb għal bidu biża kbira, mbagħad fl-aħħar il-su ġejt. Kalm. Tipo aċċettajt. Exactly. Same here. Surrender. Same here. Jiena kont Le, ma jiena once joking u l-istess. Jienu Carlos qed ngħid near that experience. Kont qed nifga u Carlos konna t-nomu, konna t-nervi. Mbagħad when we compare, and then when we compared years later, indunajna ħassejna l-istess. First panic, then surrender, and then something clicks in and say, no, man, this can't. Jena iġrali. Mux dik li ktar ħaġa impressionanti li t-nej bdejna naħsbu fejn huma n-nis l-nħobbu. Fejn huma n-nis l-nħobbu. Jena niftakrat t-tifla edem, kek, Mela, tijaj kienet darba bitċajt xaħat tani majnata u zamni l-isfel ħafna kelli 9 snin. U spiċċa l-nifs kompletament u għet nismaħħom jitqu fuq u jien spiċċa l-nifs, il-panik għadni niftakara trauma. U tibla Nibla u bat tlajt minar nifs u kellhom itellawni għax. Resuscitation, dik nibqa niftakara. Ma rajt il-ħadd ma ġejġ viċin li nara forsi għax kont għadni żgħira, il-panic niftakar biss li spiċċa l-nifs. U il-close to death experience li mbagħad intlaqt huwa mami u daddy x'battika ta' sentihom. L-accident tal-karozza kelli 16. Dik I let go. Dik kien libna bil-karozza u wiċċi weħel fil-windscreen. Ġifieri biex lajt wiċċi stess u id-dem tant tlift dem li I thought I was going to die. Ma jistax ikun. But were you conscious all along? I was conscious all along li ħrixt mill-karozza r-kubtejja għax minna li se taqbad in-nar il-karozza. Il-gax tal-dem għataw semmut jien ma nafx il-qatt kont għadni żgħira. But you were peaceful. I was peaceful. Peaceful li ngħid pa sorry ta' di. Unsibom ma wiċċi. Jiena li kelli l-esperjenza konna filming, konna crew, konna tlieta minn nies. U wara l-filming it was hot as hell u għadna men. U konna qegħdin l-rinella dak iż-żmien. U morna nomu tlieta jaħna. U beda ġejja swell, so ma stajniex nitilgħu. Bdejna najjew, għed minna ħafna u spiċċajn għalina ħalluni, u bellaħna, mux ħansemmi ismijiet, bellaħna għadni sallum għatali 20 sena minn ħajti, fdiblu għalina, għalina, guys, ħalluni għaw, niftakar nħares lejl. Fej kontu? Ir-rinella t-nomu, u bdiet ġeja swell. U din is-swell daħħalna l-ġewwa, ma mbagħad toħroġna l-barra, daħħalna l-ġewwa. U baddejna nipprovaw nitilgħu kull ma taf kif taf il-blat, ikun il-blat, and you can walk up, ikun dak il-ħaxi stramp. Imma bdi kull meta nitilgħu isusaw. U tiġbidna lura. U mbagħad għattilhom isma' intom itilgħu minn irħandur nitlaminaw. U niftakarni qed nigranfa u bdejt nipprova tir għax jekk. Imma kien hemm leħen ġo fik u kif. Imma żomm isma' di, eżatt. U kien it was a wall and I was climbing. And every time I climb out of till my ass, it pulls me back in. U għatta, sekk jina bdejt nejja, jina not a huge swimmer. Ma għafdik il-situazzjoni tista' tkun. And I remember kif għattajdu, man. First panic, perkum bafda, it's over. Ekħat spiċċa take two. Għax konna tlita ta' take two għatta, sekk. Mela, tlita ta' kumpanija. Mela, it-tifla edem, edem il-mama, il-papa, oħti, sħabi, okay, it's done. And then something kicked in, like a voice in my head. Għalli, le, come on. Go. Għatlu, universe, I don't know what you are, I don't know who you are, I know you're there. This content like this, tiġi mewġa minn tellani fuq il-blat. Tellat, innamel, ekku nara it-nej l-oħrajn u kolet jistabtu fuq il-blat. Momenti, ġifiri. It was terrifying. Storja qasira, ġifiri, jitħajja kif titilqif sekonda. Konna sailing 40 days, ġifiri konta days minn ħasin ta' ħajti, u xismu, man ta' zilċa għallub tal-pizza zara, tħana ma xaħġa għat ma' milt, u morna sailing 40 days. Jien kont night watch, ġifiri mill-4 ta' fil-ħodu, sa' 8 ta' fil-ħodu, wahdi jen fuq. U ħafna rieħ, u sailing ek tu. U minna li jara id-dolfin, ġifiri jimmort fil-nar, ovvjament, għedin fuq, għedin zon fil-li għedin fittex u fil-li jimbidel il-riħ, il-xismu, u jien ma nafx kif ma waqajċ, zammejt, onestament, ma nafx għax bejriħ, bej moċ, bej, ġifiri jien suppost u kont bil-boots u għek. Sejrinek u 2 seconds later jirġa jdur jutfani. Imma jien għandu najt, kienu xil-5 ta' fil-ħodu, li kik waqajt fil-bahar,
id-dajsa baqta Min ħajġi għalik. jien hemmhekk f'nofs baħar bil-boots bil-ċakketta waħdi u daw kienu jqumu fit-8 3 sigħat wara. Ma jsibux. Għax night watches waħdek U waħdek. kont under xokka xat. Jiena sekondilu stajt ħajti ek. My God. Ma dik. Incredibli. U bat ma bdejna norbtu xulxin u. Dik tal-biża immens, Immens, kemm you were so close. So close. Mela, za. Isni tani ċans. Wara tirrealizza. Għalli għaw. Jek inħossu kol. Mela, ħajkollu waqqa. Wajra inti bissek, Carlos offri għawxat trid kafe minn tal-alti minn manna. Nistaw naw nidu kafe, għamilkom tequila ieħor, għaraw intom. Guys, depends on... It-nej għaniħu, it-nej. L-ewel kafe, l-ewel kafe. Mela, sa' kemm inti taħseb tit, tażiġ li Mojra ħammurna mill kafe, ra' kemm jien Mojra mill kafe, jien ma rrid kafe. Kif ġiet terta Mojra? Mux inti l-ħalli saqsejt. Le, jien il-masa. Il-min saqsejt. Jien saqsejt. Inti saqsejt. Sandru, inti sorry bistek. Espresso, cappuccino, americano. Espresso. OK Home, Panta Road Lija, okhome.com.mt. Take-Two tixtieq tirringrazzja lil Ultimate Nokla, Customize Nation, OK Home, VCT, CMYK. Ejja, Karl, ħankomplu. Espresso. Jisa jmissu Xandru, okay, guys? Thank you, Mela, Ultimate. għansaqs il-Mojra. Għax issa qed nara kif qed tirrispondu l-affarijiet, jiġifieri skont il-mistoqsija għax ismu mela. Mojra, qatt qabduk fil-fatt. That's a good question. Iva? Yes. Min? Abdek fil-fat. Imma sekonda, abdek fil-fat. Nispra mux il-parents. Le, Mux xi telefonata, Jina l-parents kontet najt. Ok. Konna ġewwa fil-flat u id-dar u daħlu l-parents. How did you explain it? Ma x'mistija x'dwejja. X'mistija x'dwejja. Le. Diklar, Mela. Oh my Għaxin God. per eżempju darba qabadni pulizija. Ma. Dik anka jien qabadni pulizija. Dik tal-pulizija normali. L-iktar sound ikra, dak il-sound ekkara. Dak il-sound eksana. Tal-pulizija. Ek tkun. U l-ġi għaldi pulizija. U inti għadek. Kulħadd ta' qabdu pulizija. Mela kemm għadek għazni speċjali. Le, kera. In any way, kera, parents, Għadni traumatized. Kull meta nismek li ġi. Parents għati. Parents keraw. Imma ma sakarx il-bibi u xaħġa. Ma setax. Jekk tkun id-dar għand il-mami u d-dadi mandom xie ċwivet. Ta' kollox. Biex jitħlu allura fil-kamra ta' sudda. Mojra tajdinna li tkret t-daħ. Proset, ma jgħat ma mill-tadis. Xiex fil-kamra ta' sodda tijak? Tal-ommi. Le, mux tommi. Le, għant ommi, id-dar tommu. Id-dar tommi fil-kamra ta' tijak. sodda tijak, għant ommu. Ixrob il-kafe, xħat wiztekina, ixrob il-kafe. Ejja, Mojra, your turn. Le. Inti ħassaqsi. Oh God, all right. Jena naqra l-mistoqsijiet. Di interessanti, stenna. Għannara l-min sensaqsija. Naħseb il-xandru sensaqsija. Go ahead. Nezannu ċali biex jisma. Ħanara. X'taħseb fuq meta jkun hemm differenza kbira fl-età f'relazzjoni? Mela jien dejjem nemmen li jkun hemm l-enerġija. Jiġifieri, jien naħseb l-età hija l-inqas ħaġa. Jekk verament hemm xi ħadd li jolqtok li tolqot fil-għaxija u tassef fihom tqum fil-ħodu, l-età ma naħsibx li tibqa' tagħmel. Jista' jkun il-ħbieb, il-ġenituri meta tkun żgħir jew żgħira u hekk ħajindaħlu ovvjament għax hemm dik il-ħaġa li jekk hemm xi ħadd ħafna ikbar. Ovvjament ħajdulek xi ħaġa. Ovvjament hemm ma minuta raġel differenti. Hemm stejjer fejn hemm differenza t'età u mhijiex imħabba. Jien kelli żgħar. Anka jien. Meta kont effekt. It-tas effect, għana jlek għalfej, per esempio, nasib pala maturita, pala esperienzi tal-ħajja, pala your outlook to forgive, not forgive, daw l-affarijiet, meta t-dejta xaħat tizar, għadhom irridu jitalmu. Irridu jitalmu fl-esperienzi. Għadhom irridu. Jiġifieri emmek li bar. Imma meta jkun hemm nies li huma maturi ħafna l-età tagħhom. U nies li huma. Imma xorta ta' l-età, xorta jiri. Jiena nemmen bħalek li għal-enerġija
Pero long term, naħseb fl-aħħar mill-aħħar, il-fatt li ma tkunx għaddejt minn ċertu esperjenzi. Eżatt. Taffetwa. Eżatt. The growth. Per eżempju, jiena mara li għandha il-maturità ta' żmien ta' iktar ħadd interessani milli xi ħadd jiġi moħħu fis-selfies pereżempju ta' fil. Imma ovvja. Ikbar jew iżgħar minnek. Jew ma tagħmel Ifhimni, differenza. ma tagħmilx tkun tampari ftit iżgħar, ftit ikbar fis-sens li. Imma I think it's individual, it's individual, għax inti jiena qatt ma tfajli tiżar minni li kienu moħħhom fis-selfies, ma qatt tfajli ma jżar minni li huma tajt il-lies di, I can have a real conversation with this person and that's the person. Ma jiena vera se naqbes f'xi ħaġa kompletament serja. Jien naħseb fil-parents imbagħad Madonna. Il-parents tagħhom xi jgħidu fuqek? Meta jkunu iżgħar jew ikbar? Meta jkunu iżgħar, nibda ngħid il-Madonna min jafhom. Min jafhom mhux għax inti għandek tifel. Tifel. Għax hi għandha tifel. Probably. Le, issa Ommhom kienet l-iskola miegħek. Jekk jiġi t-tifel u jgħidlek qiegħed ma' waħda 15 sena akbar minni. It doesn't worry me. It doesn't worry you. Mela, t-tifel tiegħi għax it-tifel tiegħi għax jien gawdejt u nippretendi li ju jagħmel l-istess u jgawdi. Ġifieri li smajta? Li joħroġ gawdi sew gawdi. Issa, jekk jiġi 26, he's very open miegħi li ximdaqiet. Ma nistax nisħet issiew il-moment. Li tajt it-tifla. Wara, mhux ħadd tisma'w antom ma tkomx ċart. Imma t-tifla tiegħi bro. Jien laqas biss nista' nsemmieha għax jgħid ma tibdix il-publika dawk l-affarijiet li ngħid. Imma back to the question. Meta ikun ħafna iżgħar minni, meta ħriġt ma' xi ħadd ħafna iżgħar minni, għajnejn ommu. Lightning bolts from hell. U għajnejn missieru. Għana minn dik nibżaw. Imma rajta kemm interessanti di. Senna ma għatmatlek li missieru kien izbaħ minnu. Kien izbaħ minnu Kien izbaħ minnu missieru. Imma you took it to another dimension. I was attracted to him. Missieru kien tkun ikbar minnu. Imma ommu kienet taf jew le? Mela, kienet taf. Allura ħassejt Xira tkun ikbar u minnu. xini taħseb ommu. U Viċin. finta. Kun viċin. Dew xinu ma jgħid. Jiena ħanajlek nista' ngħidlek xi Ma ġrali. tistax ħaġa qabel. It's really interesting. Il-tum titkellmu fuq l-om. Ma nitkellmu fuq il-missieru vera. Aħna we going to a relation għadin ma donċiex minn jafħaseb missiera. Jiena. U taħsbu fuq l-om. Meta kont żgħira, It's natural, I kont guess, dejjem fittex irġiel ikbar, mhux dejjem, imma kont vera attirata l-irġiel ikbar minni. Għax kienu qshom challenge, għax kont ħossni intelligenti. Allura kont ngħid irrid jirnexxieli. Thank you. Kien iħossni Guys, can you please? Super. She has an ego the size of this room. She doesn't need more ego, Okay, please. back to this. Thank you. Kont inħossni. Confidence mhux ego. Confidence differenti. So, meta kont żgħira kont inħossni li jirnexxi li nżomm ma' raġel 10 snin ikbar minni. Illum mbagħad għaddejt minn fażi. Eżatt. Li ma nistax noħroġ ma' xi ħadd daqsi. Ma nistax. U jridu jkunu iżgħar minni. Iżgħar minni mill-inqas. Ma Anke int? sejn, l-istess. U bdejt ngħid ma x'qed infittex fiha l-ħaġa. Mill-inqas ġifieri. Għod kwita, Ħanoqtlu. Le, mbagħad naħseb li hija dik il-ħajja, dik il- ma nafx dik il-joie de vivre spex ta' imma bħalissa qed nitgħallem li nerġa' ninfetaħ għall-irġiel tal-età tiegħi. Choice of words, Choice of words, erġaj ċattilna. Ninfetaħ, emozjonalment. Ma tajba. Moħi ma marxem fej martija. Rajt il-klim. I think it's about where you're at in your growth process. I think so too. Li inti ħanajdlek raġel tal-età tiegħek huwa aktar safe sa ċertu punt.
Jiena naħseb meta kont żgħira għalija r-riskju kien raġel ikbar. Meta kont kbira, r-riskju kien raġel iżgħar. Issa qed nitgħallem. Issa you're looking for something else. Forsi r-riskju mhux dejjem huwa pjaċevoli, hemm ukoll xi ħaġa oħra. U di l-età wkoll tara li ssib partner tal-istess kultura. Kultura, intellett. Qabel kienet challenge kif tajt inġej kultura differenti. Issa I want to grow traits with the man. Traits u characteristics iktar mill-età naħseb fis-sens li jekk pereżempju jekk hemm nies li iltaqgħu ta' 16 iż-żewġu baqgħu flimkien dejjem u issa ta' 50 ġew single pereżempju. Emotionally mhumiex mature għax kull ma kellhom relazzjoni waħda. Ukoll hemm ukoll għalihom they're back to teenage years. Jiġifieri u imbagħad hemm traits hemm min by character hija persuna li iktar relaxed, inqas argumentative. Jiġifieri jiena l-ġurnata iktar trait bħal dik no matter the age, meta ngħid no matter the age, ovvjament it has to be 30 plus. Imma li qed ngħid jista' jkun a 50-year-old u ħlift tiġġieled imma it's a trait I don't like. Dil 50 years on women meta jkunu menopausal, it's not a lovely stage if you're not aware of menopause. Menopause can change you. Jekk m'intix aware li inti bdilt u għandek daw il-hormones going crazy u ma titrattax lilek innifsek titlef il-personalità u l-karattru kollu. U jien nixtieq ngħid ħaġa oħra fuq di tal-esperjenza li qal Xandru li speċi xi ħadd ikun ilu f'relazzjoni. Jien inħossni hekk, jien inħosshom relazzjonijiet ishom il-ġim. Jiġifieri jekk inkun ili ma nitrenja, jekk inkun ili f'relazzjoni u rġajt single, sakemm nadatta u nerġa' niftakar kif inkun vulnerabbli għall-aħħar u nagħmel l-iżbalji u nispiċċa ma' żball, nagħmel l-iżbalji. Nispiċċa għax tkun għadek vulnerabbli għadek relazzjoni ma tafx eżatt. U l-esperjenza tiegħek ma li tħossi ħaġa isek ħassejt id-dinja. Persuna waħda mhux id-drajt ir-reazzjoni ta' persuna waħda. Ma nimmissjahomx dawk il-feelings. And you've entered a new arena, l-arena mbidlet. Ħaġa hekk, waħda isek ħaġa. L-arena u l-età ta' iktar. Mux meta konna 20 sa 30, issa qegħdin inti isek tħalt back into the ring and the ring has changed. Ma sejtu nu live forever ma that's why I don't want to live forever. Happily alone. I love this world, I love that. At the stage, illum, now, you prefer the single life or the couple life? Mela, I've entered a relationship after, I think, 15 years of being kind of single. Like ħafna relazzjonijiet. Ma għadek fil-delicate period. No, I'm in a relationship, she's awesome, she's younger than me. Imma kif għal Xandru, man, it's what you see in the person. I don't see with age. You see your future with this person. Ifhem, I am quite older than her, so future is a big word. Okay. U hemm characteristics li nbidlu fina wkoll. Eżempju kont qed ngħidilhom qabel ma wasalti int ħafna qabel ma wasalti. Ħafna Għax kontroll u għahil. Mixol biex neġi fil-ħin li għaluli. Recording fi studio motior. Bidlu ċerta affarijiet fik, per eżempju, jien qabel kontisni. Il-miġnun kull dejjem rid noħroġ jiena li jekk toqgħod issibt id-dar biex tara Netflix nibda ngħid jiena m'għandix mit-sena qed nixxieq illum il-ġurnata. Di opposite. Illum il-ġurnata jiena kikrat quddiem it-television issib nara Netflix. Kważi ejwa and I enjoy it. Jiġifieri tibda tgħidli kien hemm characteristics in your own DNA. Jien niġi nara Netflix. Netflix għad. Jiġifieri traits li jinbidlu li inti stess tinbidel, jiġifieri anki xi tfittex inti, jiġifieri kemm xi ħadd moħħhom biex joħorġu link kollha iżgħar minnek pereżempju. Forsi qabel kont pjaċir għax tgħid it's nice. Jien temnu l-ena tiegħi pereżempju sajna jumejn non-stop xogħol recordings u hekk. Kważi ma niltaqgħux. Dawk il-jumejn jiena u Niki we need to make up for it. Ma mhux neċessarjament li noħorġu noqogħdu. Issa tistgħu ssiru Facebook friends. Oh my God, oh my God. U ma tilkomx jismu fuq Facebook, ġifieri we look forward li namlu mhux neċessarjament evening xewa u noħorġu. You date. Le, you have a date. Le, you go home, you're together at home. Jistajat il-kas li ma nitkellmux għal-lezzijat u naraw sir. Imma qegħdin flimkien. Imma veru, jiena ma tfajla dik
staying at home cooking perez, lost. Le, cooking lane. Ara, jina bħalissa. I'm enjoying the single life. But I love the couple's life as well. But right now I need the single life. Exactly, but you want to be alone. Yes, now into diametrically opposite. You've been 10 years, you've had a long relation now, and I've been, now I need, it's complete. Imma nemmina, I think, jina inti ċerta, jina ikbar, najdom dal, because I feel it, I feel it, marriċ, in weġġaħħadi, in 10 years time, 15 years time, Iktar jħat weġġak toqgħod xikwita. Kemm Alessandro! Ma nafġara, bro. But there are these thoughts in my head, ġifieri. That was in my mind, kon se ngħidilu. Ma tistax tajt. Isma' min imissu jsaqsija. Mhux hekk. Min imissu jsaqsi. Insomma, inti saqsi. Ġa, misli. Le, inti Carlos, inti. U ftit fadal ħin. Kemm fadal? 10 minutes. Mela jafdi l-aħħar mistoqsija. Le, għandu waħda tajba għalik. Mela namlu fast round, alright? All right, okay. Għanamlu mistoqsija kull. Do you want, okay, I'm gonna ask you the floor. Do you want a funny one or do you want a serious one? Go. Wasn't Ħansaqsi lil Xandru. Can a relationship last with bad sex? Can a love relationship last? Stenna, di funny kienet jew serja. It could be anything. It could be anything. Imma skontok funny jew serja. Can it, jiġifieri, il-mistoqsija hija can it. I know. Stenna. Mhux intom tidu twieġbu. Il-mistoqsija can it, yes it can. Issa there are two options. Yes. Two options. Imma rajtu kif jaħseb dar-raġel. It can, because you can compromise. Can it? If you or her is ready to compromise, yes. Number one, whether jekk int lest, if you need it. If you're ready to live a more of an unhappy life, għax taċċetta fl-antik, kien hemm ħafna relazzjonijiet fej forsi ma kinux forsi fireworks, kienu jirrispettaw l-xulxin, kienu jħobbu l-xulxin ċerta mod. 2024. I think it used to be very painful. Compromise. It used to be very painful and very disheartening. Mhumiex very physical bħala nies, jiġifieri għalihom l-inqas ħaġa. Mhumiex sexual. Mhumiex sexual. Jippreferu forsi dik il-mixja li jaqraw ktib imma if both of them are like that, imma. Not if one of them is one way the other was the other. Can it work if it's not good? Yes, in certain cases it's irrelevant. In certain cases it's irrelevant. Minuta. Bravo, Sandro, bravo. Yes. Le, kien ġenerali. Can a relationship, can you live in a relationship? Okay. Can you live in a relationship? X'inhi l-mistoqsija? Can you live in a relationship with bad sex? So you went all philosophical and I'm with you all the way. You can't. Eżatt. Inti għattajt li Xandru għatek, all right. Le, jina li rispondej. Inti? Issa her turn. Le, mistoqsija mhux lejja. Lejjek, Għadu ma rispondix. Le tiċiti għaw. Smajtu għaw. U din għal-xandru. Ma nixtimijiet. L-iktar domanda ovvja. Imma la edaw ħansaqsija l-Mojra. The craziest pet story ever. Xaħġa li għamlitlek il-pet, jew li ġrat ma l-pet, li vera crazy. Di għamlet mux ħazin, Għassibu qabel ma terġa. Eżat, għansab għamlet mux ħazin minnom daw. Nieħdu tequila jieħor qabel ma mmorru. Ejja, Sibta se tkun aktar. Abigail, tequila, inti mux ferma. Mela ħansaq. Zom, sekonda. Abigail, kull jum. Alright, ħansaq. Tittuħu tikka tequila, ħatiħu ftit. Ftit. Mela sorta lil-Mojra. Kellimni fuq l-ar break-up. Kif ġrat? U x'għamilt u x'nafjena. Jiena xorta nibqa' li Xandru ħarab mistoqsija. Illum ħrab int mistoqsija. Saqsilek ċaru imma insomma cheers. Guys, I really x'inhi mistoqsija ġara. L-ar break-up se ngħidlek my first love. Can a relationship work with it? Relationship. He's right. Next time we're getting a gem marker. I'm getting you back. Sira, mela. Guys, cheers. Thank you for coming. I am loving every minute of this beautiful conversation. Thank you guys. Thank you. Cheers. Cheers. Okay, go for it. Thank you. Ma kollu.
La, espresso tequila di qatt m'għamil. Ma sekond inti taf li espresso kafe mhux. Espresso ħadd issa u tequila. Għax intom mhux qed tindunaw l-mistoqsija tagħkom, it is bringing into the picture third parties. Of course, mhix fair li qed titkellem fuq third le. Le 100%. Għax qed titkellem fuq bad sex qed tirreferi għal third party wkoll. Ma nasibx li hija fair. Le jista' jkun qatt mex ta' Eżatt, jista' jkun qatt mex. Le, ma jista' jkun li jexta. Jiġifieri jiena ma rridx nirrispondi. Le sewa, għandek raġun 100%, però ovvjament. Le għandu raġun. Le, ma kienx il-mistoqsija għax kieku mhux ħaniċċiti. 100% naqbel miegħek. Mela, issa ma nirrispondi. Inti kellek tirrispondi ta' Which ta' cheaters etnejli huma. Mela, Moira, your worst breakup. Worst breakup, Moira. My first love. Mela, ħanajdlek, meta tkun he broke up. He broke up. Kif jista' jkun? Min tela, min fsiktu tela l-Moira Dalija? Ma kienx jiffanzjani. Kif? Literalment, his excuse was, isma jien ma joġbunix il-blonds, jien nifanzja l-brunets, u ma stajċ nifhimha din. U kemm kontilek 16 sena kelli u kontili miegħu. U bistu. Bistu. La, da mortant il-hairdresser, ġesura Sorry. Break up. I have to ask a question. It took him 6 months to figure it out. That you're blonde. That's what's worrying me. Ma brunet. Waqt li jien kont edha l-isptar. What? Oh, go. Meta kelli l-car accident. You joke. Kera. Kif ġrat ġifieri? Xej, il-fatt li kien miegħi boyfriend u mbagħad ġie attrattat lej pazjenta li kienet faċċata tiegħi. Oh God. U ħareġ magħha waqt li jien edha l-isptar. Oh God. That's the worst heartbreak li That's so hard. How? My first love. U l-iskuża tiegħu pazjenta oħra faċċata tiegħi kellha illum ħbieb car accident kienet tajri ta' karozza. Dilqas f'xi sitcom ma tiġri. Kienet tiġi jara lila u naħarha. This sounds like a TV series, man. X'inhu ma jagħmlu l-fjuri tiegħi hemmhekk? Kuna għadhom bil-lejl. Mhux għalija ġabu. My God, what the hell? U jien minn għalija li fl-aħħar ġi jara li. U x'għatlu inti? X'għatlu? Le, jiena kont You are not watching this? You are not in bed watching this? I was in bed as a patient u ġi jara lili, imma eventualment he fell in love with the patient opposite me. U kienet ma jiġru għal-kwor non si komanda. Li fell in love jiġru li jgħidlek għax you're blonde. Le, ma jina ifimni. 6 months ta' 16, it is your first love, ma jien ma niftakarx kif kont ta' 16, I mean kont l-ewwel net kont qabel l-accident vera ċerta minn innifsi għax li kont kif kont nider dak iż-żmien għalija d-dera kollox, mentri it's not and luckily illum mhijiex id-dera kollox għal ħafna nies li hija almenu we evolved. Però għal dak iż-żmien jien għalija ħassejt li kelli kollox u kienet daqqa ta' ħarta kbira li kelli l-accident, daqqa ta' ħarta kbira u lezzjoni kbira għalija li f'daqqa waħda wiċċi mimli punti. Tlift kollox, tlift il-ħabba ta' ħajti, boyfriend, tleċur id-dar, ma nistax, I was partially blind u kollox. That's a big journey. No, it's a huge journey. Because everything go. X'għalmitek? Għal-mitni li ġabitni f'tijaj. Tibnik u t-fortifies you. Kont mimlija bija nifsi. L-skola, I was a leader, I was kollox. Hello, da stat silma tista. Joħodlok kollox. Joħodlok kollox. Umbat sirt il-persuna, il-16-year-old mimlija punti ġo wiċċa. U għadni sallum il-ġurnata, ġifiri, at 15 kelli propja. That will either break you or make you. That's it, end of the story. I'm glad we changed the question, because this was really a powerful story. And you know what? Wow. Titgħallem. From an early age. Isma bracket zaħir, nistanajt li I am such a fan of you, Moira. You are you're such a strong woman, beautiful woman, open. She's one of the boys, man. Moira's, Moira, no, she's not. She's a woman, but you can relate. She's a woman. She's not one of the boys. She's għaxa darba minna ċajta, għamnina song. Imma jindemek ħassejt, Moira, I can talk with you. Issa jina f'dal-moment ma nafx nirreagġi. Mara, bat għanda dik il-fajra. Ma nafx nirreagġi għal kompliment
kompliment kbirek. Smile and take. Għax sempliċi raġuni li n-nies għamlu li tant ħsara li jinkisħa u gburija bija nifsi and I'm not. Allura ma nafx nirreagġi f'dan il-mod. At all. Issa di one of the boys jiena snin twal parti minn klikka ta' boys. Dejjem kont l-unika mara fil-klikka ta' boys jem. Minn meta kont zaħira, ġifiri zaħira meta kelli 17-18. U reċentament konna fi klikka ta' boys li għadna ħbib li daw kienu kolla single. 4 ġuventur u jien. Wieħed minnhom il-boyfriend tiegħi u kull darba li tidħol tfajla fil-klikka, Moj, be nice. Moj, imini, be nice. You're right. Għax tant għamilna snin twal boys waħedna u jien. Allura jien kont il-problema għal-paċenzi. Issa, minajr ma pjanajt jew effort, it was totally effortless. Sirt, best friends ta' tfajlit tagħhom. Tajna l-boys il-barra li we are number 1, 2, or 3. What Without the 3 girls, we're nothing. What fun. fun. Separati. Listen, I am discovering the power of being around women. That's nice. So That's beautiful. nice. Ġmil, So ġifiri daw, It kienem is, I agree. break up. Tajba, inti missjoni. Mela, jena l-axar mistoqsi, mela. Xtaqt najdilkom li kelli ħafna sizzling Imma sa' cards għawek li mux ħansaqsikom, alright? Għax ovvjament Yes, yes. speċal ħin. Jien Jien ħanala, mela. U tina ħagġa li najdilkom, minn ħatma t-ċekja l-kard sajna nsaqsu li xtaqna fil-fat. Għax ħatma t-ċekja? Mux il-kasina kelli 4 week, your body count kem ma kelli ma. Di ħansaqsi li Abigail, għax interessat ħafna, għax interessat. Okay, go for it. Tiġi tara Netflix Kieku kont invisibli għal-ġurnata. Xtamil, if you're invisible for a day, what would you do? Vera? That's my Vera, dream. mentek, għandi kurzita, It's your what? My It's her dream dream. to be invisible for a day. That's so hard. what would you do? What would you do? One day, jek, kieku xtamil. My dream. I love people. I'm very curious about people. Ġifiri jiena per eżempju, I'm scolded, għax per eżempju nkunu ximkien. Ġo restaurant, per eżempju, kun hemm tniet jiġġieldu jew jitkellmu fuq jew jitkellmu b'mod ta' mħabba u hekk u jiena nkun qedek. Biex tisma' U nagħmilha vera sfaċċata tipo. Nistament u jiena it's all right. So għalija diffiċli ħafna, però kieku mmur f'postijiet. Fej kieku ma nistax immur. Per eżempju, għandi ġurnata sħiħa. Per eżempju, kieku per eżempju mmur il-ħabs. U nara kif jgħixu hemmhekk. Immur per eżempju f'post fejn hemm xi 2 minni se jinħabbu. U nara kif jinħabbu. Fimt? That's voyeurism. Le, mhux dak is-sens. Jinħabbu mhux b'mod fiżiku. She's being honest. Per Yes, yes, eżempju, I'm xi joking, ħadd I'm that joking, you know they're falling in love and I'll just watch. So you like story. You like story. Exactly, I like story. I like story and emotion. Yeah, we like story. You know, so observing someone. Tiġi tara x-programmi nara fuq Netflix qabel ma tiġi. Eżatt, what about the kisma, the prize. Keep at it, brother. You're getting there. You're getting there. U Mojra mejta biex tajtu kol. Intense emotional moments. Issa, minuta. Nista noqgħod Ejja, wara. għal-qubija di. Għalija kulħadd jgħid. Nista noqgħod wara Abigail u nagħmel l-istess eżatt li qalet. Vera? Eżatt l-istess li rrid nesperjenza. Jien, noqgħod warajk hekk. High emotional moments. Yes, and experience per eżempju sanajt ċuċata at an airport and a couple going back to their country. But I have another one actually. Maybe also I go visit my exes. See what they're doing. Għanna stalker feeling. Control free. Le, biex nara kif zviluppaw. Immaġina tkun. Anka old friends. You feel a breath. Le, anka old friends. Why? Jitla l-effett, nsib l-Abigail tħares lej. At the most awkward moment, Xandru. Le, għax biex tara persuna kif kibret u kif zviluppat. Għax persuna għasma turik, ma tara waħeda. Eżatt. Fint?
This is a very Inti fejt mur kieku. This is a very interesting question. Mux billi staqsejt li li. Mela. Għara xoħok id Il-volleyball team tal-team Brazilian wara l-loba namċek. Mela, interessant ma ħsibtix, xina saqsejt li li tar-rugby għara mill-loba. Għaxem ħafna Senna ħajwid Xandru. Senna changing room tar-rugby nsejta at 52. Go, Xandru, Tista' tajt go. waħda. Go. Jien naħseb la fajt li nishtiq namlu ma namilomx. Għax kieku nimmur nara x'jaħsbu verament in-nies fuq li ħafna drabi Le dik le, ta' Umbat immur nara x'jgħidu wara dari verament. Għalhekk għatlek jien li kieku nixtieq nagħmel imma ma nagħmilix. Okay. Ma Ma nagħmilix. interessanix. Naqasien. Immur ovvjament nara xi affarijiet li vera xtaqt nara. Jew xi logħba jew xi li forsi t-tickets ikunu wis imma battu talt u rajta ġorta. Tajba dik, tajba. Ġifieri xi event jew hekk. Imma vera diffiċli għax ma kellix ċans naħsibha. Għax diffiċli anke jiena għandi xi 4 u 5. Possibbli nies li ħallewna tkun taf x'jaħsbu fuqek. Ma dak mhux inviżibbli, ma interessanti. Dik ħanżiduha fil-pakkett. Għandi kurzita. Bidew għamiltu. Dwar il-ħajja tiegħi, nis li ħallewna. You were fond of them. What do you think? Kelli mħabba kbira lej persuna, Agnes. She was like a second mother to me. Ila li ħallitna. You want to see if you're making her proud, per esempio. Wow. Dik. Irrid nkun naf. Agnes, jekk tismani. Hey, din nizzel nota vera, this is going down in the pack. If you could talk and ask a question and get a clear answer, imma mhux daw. Have I made you proud? I think you have the answer. Yeah. I think you have the answer. Inside. Ħanajlek, I għax think kieku exactly deep you have down, the answer you thought the inside. answer is going to be Wow. no, you wouldn't Yes. want to know. Yes. Jiġifieri inti you want to know because you want to hear the yes. You want, eżatt, you want the That is real. awesome, brother. You know, yes. That is awesome. Għax kieku But you're still putting it in Agnes, the you're pack. happy with me? No, not at all. No, you don't want Di that. ta' minni emozjonali. So you know that she'll be proud. I like you want to I hear am so it. fond of her. Eżatt. Għajt inħobba li. Ma dikki, you just want affirmation. And imagine. Lallu fl-axħar bikejna l-mwera, Carlo. Imagine we could keep that what you just said now in front of our eyes every day of our lives and every action we take. Il-inti you could. Every action you take, every decision you make, you keep in front of your eyes what would my grandmother, my mother, the person you love the most, or someone who you loved, think of me right now as I'm moving through life. Imagine we could do that. Imagine the world we might have. Because it stems from love. It does. Ma you have to love yourself. Ħafna drabi the biggest problem is ma naċċettawx lil nfusna. Forsi nanna ma taċċettax ċerta karatteristiċi. U nanna żgur ma taċċettax ċerta. Għalhekk qed ngħidlek, imma ifisser li jiena bniedem ħażin? Le. Imma jista' jkun inħossni hekk għax ma naċċettax li nnifsi ġifieri. Hija Mela ħajdek ħajdkom storja għalfija. Meta in-nanna tiegħi kien kont inħobba ħafna. Di tajba dil-istorja. Ma jkelli in-nanna tal-mama tiegħi. In-nanna Grace kienet tirrakkonta li ħafna stejjer. I think one of the people who most influenced me to love stories so much at a very early age was my grandmother. Din mara men għaddit minn kollox, tilfet xi 3 tfal fil-gwerra, għandna babies, minn kollox għaddit. And she was a loving woman, but at the same time she was very hurt and there was the pain and u kont inħobba mod iblaħ. I didn't realize kemm kont inħobba qabel ma maturajt wara li mietet. U meta mietet, ġvirina 6 years wara li mietet il-nanna. Nanna mietet, man. Anyways, meta mietet in-nanna jinkelli ħolma says, it's funny, but it's true. It's true. Because I used to love my grandmother and I wanted to live up to her expectations of me. And he wasn't. And she was praying all the time, not me. Anyway, and I had this dream. So the first part of the dream, I was in heaven. In my heaven kienet il-knis tal-Furjana, il-Fosos. U kienem ħafna, it was crazy. Kienem ħafna tufts of cloud running about, mużiċisti, kulħadd miexi. And I was saying, this is boring, what the hell? But mort l-infern, and the infern was a freaking crazy party. I was really crazy party. Kontat, dizajta kelli kem kelli, għana
22, kontat nizaj. Crazy party sel, jaqbduni 14 jaten nisa, jaqbduni taħt bridge, laffajt li għamlu incredibli. I like hell! Isma, u fil-ħolma, derit l-nanna. Għadli Carlos, ċetta ma tarajjena. So it was crazy. Anyways, that was... Nanna, jiena law. Nanna. It was part of the processing, I think. Ullum il-ġurnata għadek taħsiba l-istess fuq il-reġjon u fuq it-tar. Dejna l-lum għaddejt minn esperienzi vera interessanti, which is if I start opening on that. Fuq il-reġjon? Ma nifqux. Ma nistawx. Ayahuasca. Ma temnu? Għasmajtu bl-ayahuasca, tamiltu ayahuasca. Ayahuasca changes everything. Jina nemmen li our unconscious is connected. And the more we go in, The concept of we are one, man. We are one, and the more we go in, the more you find what we say, like we refer to as God, like Ġewwa. Ma Ġewwa huwa kollu. And that is why I say roots. And that's why I say, that's why illum najt li I am going to go. Dik mara sabiħa. Għattila li la fil-program ta' xarabara. Għax iġġennek mojra. Għatta l-40 sena għal ta' 40 sena għan ġifti, I thank you Xandru. Iġġennek mojra. Mux ġejfti, dejjem kellek. Imma jena kellek. Rrit nejdlek inti mażmin dejjem ħatibqa. U jina għaw. Mux li ma konċ. Kunna tajdu li kem zbiħ nedom Xandru Grek għalli li ta' 40 sena. Imma jena nasib tasal għal-pik. Għala taħseb li jinżel. Għala taħseb li ċajta, għax dejjem tajdini, għax Xandru, għalli dejjem tajda. Għaxen I would see this in her. Għaxen min jippikja at a later stage, ma tinduna bil-potenzjal ta' dawn nisa ma xaħġa. Jina, ċertu nisa u ċertu irġiel li jizbiħu. Abigail li hija mara li zbieħet. U fuq dik ħanalqu. Fuq dik, verament se nagħlqu. Bis-serjetà, sinċerament. Mhux għax għaddejt li l-kompliment qed ngħaddi insa. Lena. Minn dejjem qabel din l-intervista, dejjem rajtek, tisbieħ u tikber. Sejnu kollet nisje sewwa. Imma sabiħa wis. Sejnu kollet nisje. Ma stajċ ma nalaqx b'dan il-mod, għax hija xi ħaġa meraviljuża li mara tibqa' tikber u tisbieħ. Carlos ġbin, jien kont nħobbok meta kon żgħira, bis-serjetà kont nħobbok. Imma llum inħobbok aktar. Anke nħobbok, onestament. Għandek spiritu tal-ġen. Eżatt! Għana janna tajb li na Xandra fu l-skola u kol, dak kien dejjem, Xandru kien dejjem. Always giving good, man. Inti you were always at school, always giving good to people. You are the guy, you are the coolest guy in school, one of. And you were always giving good. And he's still like that. And he is. What you give comes And back. that's why we asked you to be our first guest. Guys, thank you. Minna ħatana, jħna najdulkom grazzi. Għanna ħadna peċir, ma vera napprezza li. Onur. Vera, onur. Grazzi, għanura lina. Jina rata Netflix mela. Thank you very much. Bil-qalb kolla. Għax għanda xaħġa. Morru naraw film. Mistija, ma fl-istess ħin. Kurjuża u hekk. Very good. Thank you very much, u prosit. Take Two tixtieq tirringrazzja lil Ultimate Nokla, Customize Nation, OK Home, VCT, CMYK.